Nongeye kukwifuriza ibihe byiza wo kurikiranya urubohero. Reka duhamagane umunyamakuru wacu uri za Warikare tumubaze ibyo bari kuvuga nimba koko ari byo M23 yafatanye na Wazalendo. Ese Jean Claude uri kutwumva? Yego Theo ndi kukumva tanu kwa tanu. Aha turi za Warikare niko mumaze kubivuga kuko ibyo bavuze nibyo. Ingabo za M23 zafatanye n'ingabo za Wazalendo. Imirwano yahabereye iteye ubwoba cyane. Jean Claude, noneho nimba uri kutwumva turashaka utunyuremo muri make iyi mirwano yabaye sangahe? Ese abasirikare bapfiremo ku ruhande rwa M23 bangana iki, cyangwa ku ruhande rwa Wazalendo? Unatubwire se hari abaturage bapfiriyemo? Jean Claude, umwanya ni uwawe. Urakoze cyane Theo, mbanje gusuhuza abanyamuryango b'urubohero. Rero imirwano yabaye hagana saa 5 z'ijoro nibwo abanyamurenge bahise bajya gutabaza ingabo za M23 bavuga yuko ingabo za Wazalendo zabateye koko, kandi M23 ikiza yazisanga koko nibyo, ariko M23 yabashije kurwana n'aba Wazalendo ubundi babasha kugira gukiza aba baturage, ariko abaturage bapfiriye ni 3 bonyine kuko M23 zitabarira igihe bitewe n'uko hari abaturage babashije gucika batari bafashwe na Wazalendo, kuko Wazalendo yafashe yegeranya abaturage bose ibashyira hagati. Ababashije kurokoka bari bakiri mu nzu M23 za Wazalendo zitari zabonye, nibo rero bahise bajya kubwira M23 ubundi iraza irwana n'aba Wazalendo babasha kubohora aba baturage, babasha gukiza abanyamurenge. Ese ntaguciye mu ijambo Jean Claude, abaturage bahapfiriye umaze kutubwira yuko ari 3, nta bandi bantu bakomeretse ntutubwiye ku ruhande rwa M23 abasirikare bahapfiriye cyangwa ku ruhande rwa Wazalendo? Byose bitubwire, unatubwire se nta bintu batwaye by'abaturage nk'imyaka, dore yuko tuzi yuko ingabo za Wazalendo akenshi na kenshi zigenzwa no kugira ngo zisahura aba baturage utwo bifitiye batujyane. Tunyuriremo muri make tubwire. Oya, nta kintu na kimwe bigeze batwara kuko M23 zitabarira igihe, banabaka imfungwa ari bafashe z'abanyamurenge, bundi bahita bakiza n'abaturage. Ati ingabo za Wazalendo nyinshi zapfuye, wumve yuko abasigaye ntibagera no kuri 30, kandi bari baje ari 100 nibo bari batiye abanyamurenge, bundi abo ngabo bagera kuri batarenga na 30 nibo bahunze. Ku ruhande rwa M23 hapfuye abasirikare 10 bonyine, ariko ku ngabo za Wazalendo bo benshi bapfuye, abasigaye ni bakenya cyane. Abaturage bo abakomeretse ni 3 nibo bari basa nk'abo bakomerekeje. Ku ruhande rw'abaturage abanyamurenge bakomerekeje ni 3 bonyine. Jean Claude, ko numva se ibyo bintu bitoroshye. Yego Theo, ibyabaye hano Warikare ntabwo byoroshye, ariko M23 ubu ngubu yabashije gusubiza ibintu ku murongo. Abaturage barimo barasaba M23 kugira ngo itongera kuhava, kugira ngo izi ngabo za Wazalendo zitongera kugaruka zigahungabanya umutekano wabo. None se Jean Claude, leta ya Kongo kugeza aya magingo nta kintu yigeze ibivugaho, dore yuko bari baratangaje yuko bagiye guha agahenge abaturage, nta muntu n'umwe wemerewe gutera abaturage ngo arabasahure cyangwa agire umuturage yica. Tubwire, leta ya Kongo yo iri kubivugaho iki, cyangwa nta kintu yigeze ibitangaza cyangwa ntiyari yanabimenya? Kugeza uyu munota nta kintu ubuyobozi bwa Kongo bwari bwatangaza, ahubwo ku ruhande rwa M23 nibo bamaze gutangaza ko Wazalendo niramuka igeze agace yongera kwataka igahungabanya abaturage, noneho M23 iri burwane nabo byeruye, ariyo iri bubatere. Noneho Wazalendo arizo ziri butere, ubwo M23 ariyo iri bubatere. kandi ikindi no ku ruhande rwa Wazalendo n'abayobozi ba Wazalendo nabo bavuze yuko ngaba ngaba batiye abaturage badafatanyije, ahubwo murabizi yuko ku ruhande Wazalendo ifite ibice bibiri, hari Wazalendo zumvikana na leta na Wazalendo zitumvikana na leta. Rero n'ubuyobozi bwa Wazalendo bwamaze gutangaza yuko izi Wazalendo zateye ari za Wazalendo zitajya zikurikiza amategeko, zitumvikana na leta. Jean Claude, ariko ibingibi turabimenyereye yuko Wazalendo zijya zitera ugasanga zivuze yuko ari Wazalendo zateye zitumvikana na leta, zumvikana na leta zo zitigeze zibikora. None se ubu ngubu uko uri kubibona, ntubona ko bishobora kuza kongereza umurego ugasanga ibitero biriyongereye nyuma y'aba baturage bapfuye 3, ibindi hakozwe ibindi bitero bihise bihitana abandi baturage nyuma y'ibi ngibi? Tubwire. Yego Theo, birashoboka kuko izi Wazalendo impamvu ziri kwidegembya nuko M23 yari yamaze gutangaza yuko igiye kugabanya umurego bitewe nuko
yari yabisabwe na leta zunze ubumwe za Amerika ibinyujije muri UN kugira ngo bajye agahenge abaturage. Rero izi wazalendo zari zisanzwe zaramenyereye kwihahira, zari zisanzwe zitagitera abaturage ngo zibambure, urumva zakoreshaga amafaranga yo ku mufuka wazo. Ahangaha ni nk'amahirwe ziri kubona zibonye wo kugira ngo zitangire zirya iby'ubuntu, dore yuko mbere zari zaramenyereye kurya iby'ubuntu. Rero nk'uko umaze kubivuga, bashobora kuza kongera gutera, dore yuko hari n'utundi duce tumwe na tumwe bavuze yuko ngo bagiye bateramo ugasanga bibye abaturage, ariko ngo ntibabakomeretse, bakagenda bagatwara iby'abaturage gusa ariko ntibagire uwo bakomeretsa. Ubu usibye ubu ngubu byabaye bikomeye cyane, kuko banakomerekeje abaturage bamwe, ndetse wumve nk'uko nabikubwiye ngo banapfuyemo na batatu. Ni byinshi cyane byabayemo bikomeye cyane, ariko umukunzi w'urubohero ndi hano kugira ngo ujye mugezaho amakuru yose abera kuri Tere gatanu ku kandi. None se Jean Claude, kugeza aya magingo ubu ngubu wazalendo twizere yuko zashize mu baturage, nta wazalendo na zimwe zasigaye mu baturage zishobora kubona ingabo za M23 zigiye bakahita batera abaturage bakongera noneho ubwo kuko babatesheje nta kintu batwaye, noneho ubwo bakatwara iby'abaturage ugasanga banishe benshi kurushaho. Tubwire mari mungenge abakunzi b'urubohero, dore yuko dufite n'abakunzi benshi cyane bagiye batandukanye badukurikira bari za Warikare na za Masisi n'utundi duce twinshi cyane tugiye dutandukanye. Bamara impungenge rero babwire nimba koko byakemutse, nimba izi wazalendo zahunze. Amakuru nahawe rero n'ingabo za M23 nuko ngo nta nyeshyamba n'imwe ya wazalendo isigaye mu gace kano ka Warikare bari bateye, ngo dore yuko abatabapfuye benshi bose bahunze. Ubu ngubu Warikare rwose ngirimo amahoro, bizeye neza ngo 100% yuko nta wazalendo wasigaye. Ngo n'abasigaye ntabwo bashobora kwiyerekana kuko bitewe n'imirwano yahabereye, ngo babonye bagenzi babo bapfiriye. Ubu ngubu nabo bafite ubwoba, bari kuvuga ati nituramuka tugize bashobora kudutera, bashobora kutwica. Jean Claude, nuko bimeze. Wakoze cyane rero kwatubera no kwabera abakunzi b'urubohero, ukaba ubagejejeho amakuru, ukabona amazi impungenge abanyamurenge bari za Warikare ndetse na za Masisi na za Kibitoki nabo bamaze kubyumva yuko ingabo za M23 zavuze yuko zigiye kubikurikirana, ndetse zanahaye gasopo za wazalendo kuko ngo nizongera gutera ugasanga zisha abaturage bari za Warikare ndetse na za Masisi ndetse n'andi byinshi cyane M23 yari yaragiye ifata. Ariko ubu ngubu two duce impamvu ngo wazalendo yari yadutewe amaze kubidusobanura yuko ari uko M23 yari yarahavuye, yari yarasubiye inyuma bitewe nuko leta zunze ubumwe za Amerika zari zarayisabye kugira ngo ise nk'isubira inyuma. Rero mwakoze cyane, nge mwumvaga yari Emeteo, nko mwagomeje kugenda mu byumva, ibuka gukanda subscribe kuri chaîne yacu yitwa Urubohero ndetse n'izindi mboga nyinshi cyane zacu zigiye zitandukanye. Iyi ni chaîne ikugeza amakuru menshi cyane agiye atandukanye, kandi wewe wakanze subscribe rero barakanze kuri note kukazogera kugira ngo tucyaploadinga video yose igiti kugira ngo gatanu ku kandi. Abakunzi badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, Imana ibaho umugisha, ndetse na za Warikare ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda, mwese Imana ibaho umugisha. San